السلام عليكم. Cuma bخير. Şamanım baş inşallah. Odapar Genel Başkan Yardımcımız Vedat Tuzuk, İlçe Başkanımız Cengiz Aydın Bey. Şamanım baş inşallah. baş inşallah. Ben milleti bu ziyaret ettim. Hem dua yamanci bizim zaman duacı bizim inşallah. O tişkiline duaze. Tamam. Baş ve İslam'ın milleti duaze ki İşler nasıl? Hoş geldiniz. Sısırdı programı yok. Olmaz yeter. Allah razı olsun. Var mı iyisin? Çok şükür. Hayırlı işler. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. İşler nasıl? Hamdülillah. Hamdülillah. Teşekkür ederim. Murat sen de benim aslında fazla yarattıklarını çağırma. Hadi böyle böyle. Aslında kapıya ver. Terasa şafir evde. Dedeme de çok. Ali olmuş baş. Tamam memnuni. Tamam memnuni. Güzel baş inşallah. Mezneyi var mezneyi mi? Mezneyi var mısın? Tamam baş inşallah. هم قلبانا بنجي وهم نيتنا هي مصنف هم قديم ما قبلها جدية قبلها غير قديم هم قلنا هي عليه علي وغنالي زي سوارا مثل سالك برباش من تعلق كريا أنا أزانا كل كلام من هذا ما قاب كريا مثل أنا كنا كنا باش عندنا برباش كي هو هذا اللي مقبول هذا المقابل مثل نقول حقل ودا التكنيك المقابل سا في الزمان ضربي أخاهم بقولين كل نكرا سر مدي أي جملة تشكيل كنا حال مسألة ولا والله المقصود كده المقرادي كشامبيا أزانا مقابل خانيم كيف بوقت أنا قارن İşler nasıl? Program yapıyorlar. Et fiyatları düşmüş mü sahalar? Eski şey yok zaten o ikinci olaydan sonra bayağı bir potansiyel düştü burada. Bayağı bir Çok kazıkmaları falan böyle etkiledi. yani bayağı. Bir de şeydir bu 2-3 aydır bayağı bir sektörler mesela çoğaldı, telefon sektörü özellikle. Bu caddede en az 5-6 tane açtı. Varsa talepleri, istekleri, işler nasıl iyidir? Sağ olasın. Allah Kur'an versinler. Mücadele ediyoruz. Onun yanında ismimizi Allah'tan bekliyor. Hayırlı işler, sağ olun. Hüdapar nava milletê xwe, esnafê xwe ziyaret dike. Îro jî em li Diyarbekir li qeza Baxlara li navçeya Baxlara li semta Emegê bûn. Bi rastî semta Emegê heta niha semtek cazibe bû. Lewra temamê esnafa li vê dera îşê xwe baş digeran şopandin ama baxusus piştî siyaseta kolana piştî siyaseta em bêjin wan çala maalesef esnafê me zêde müteessîr bû. Gelek ji wan ji xwe devjkarê berde belkî sermiyanê xwe dixwarin lê belê li benda hêviyek bûn li benda deriyekî bûn ku ji vê tengasiyê xelas bibin ama maalesef 2017 derbas bû 2018 li benda hêviyek bûn li benda em bêjin hinek rahetiyê bûn ama 2018 jî hem di mesela Kurdî de hem di mesela Efrînê de hem di mesela referanduma Kurdistanê de baxusus milletê heremê gelek tengasî kişandin û niha gelek esnaf belkî difikirin ku em ê
إشي خو بقرن مدكاني خو بقرن بلكي هم إيش نيد بكن بوي هاوي وملت متأثر بفه وأم دبيجن يكي كو أم بيجن هناك حقيوي جدس بيقرتن بلكي أو غازن نکه بلکه او درنه میدانه درنه کولانا اما کو ملتی برچی مینه ملتی کو عائله خو گده خو خودی نکه کو برچیبن او ملت و راکسیونه که هریمزن بلکه بده بین زمان بلکه میدانه ده و دری اورته جبوی آوی سریع ول حکومت داوکی چی اتکلی هبن گرگ ویا جه هایدار بن و گرگ سروان مثلا بسکنن و وانا حال و چارای ببینن